الجهيني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم العمارة الأنصاري رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي، فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيه تراتسويه hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro. Shaharu Jumada al-Ula minye hijra sankalo duruna bisoinye umugani nani nai. Miladi nasarau kajate bafula ani muga ani nani sankalo tani kelena bisoinye umugani woro nai. Ambe Dawuda bugu masjida raja wambo kono darasu gali Hafizu Nawawiyu aka kitabu kono Riyadu Salihin. Babu fadl man fattara sha'ima wa fadl sha'imi alladhi yukalu indahu wa du'a li akili limakuli indahu. Ni bonda aye ko sabade fasamantiya fo akon ni nye bonda ye fasamantiya min bala ni mogo mi ni ye mogo suntige aye sumbaga ni suntige dama aya suntige na ye fasamantiya min bola. وفضل السائم الذي يوكل عنده أني سنبغا فسمانتا سنبغا مني مغمي نا يدمنيك إفه والدعاء لآكل لماكول عنده سبنا دمبغا إيه دمني دم مغمي فيه إكانك دو منكاي فسمانتا من بولا نمبوندا بنا كماني سبكا. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سمعنا زيد بن خالد الجهني ما لك جكباما أن النبي صلى الله عليه وسلم كابون يوم لك ترونا كشباك قال: من فطر صائما كان له مثل أجره. كيدن كوني مؤمن يسنبغا سنتيغا يسنتيغا دي سنبغا ما أيا سنتيغا نايه sumbaga imbe baraji suraka suina onyogona biye. Qayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'un. Kasoro alate foy nagasi sumbaga imbarajima.
sumbaga ka baraji dafalen be dama de ala baale ka baraji ɲɔgɔnna de ta k'a di ma e min ye suntigɛ dama arwahu turmiji wa qala hadisu hasanu shahihu turmiji hadisa in bo ko akanya sahalendo وأن أمارة الأنصارية رضي الله عنها قد سمن أمارة ما مدينة كمصر على كجيا كبوما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقدمت إليه الطعام كوتشيدن دونا نموسوينكا كو يدومنتا أي دومنتا كادي تشيدن فقال كل دخل عليها فقدمت إليه طعام تشيدن دونكا أي دمني تكاناتي تشيدن فتشيدن كما كو دمني فقالت إني صائم مسوين كو نسون توريدو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك تشيدن كلك ترونا كشباكا إن الصائم تصلي عليه الملائكة إجا أكل عنده حتى يفرغ وتشيدن كو سنبغا malikaw be duwawu kiye ni mɔgɔw ye dumuni kɛ e kɔrɔ e suntɔ dɔn mɔgɔw ye dumuni kɛ e kɔrɔ k'a sɔrɔ e bɛ sunna malikaw be duwawu kiye fo dumunikɛlaw ka taa ba u ka dumuni na fo u ka dumuni kɛ ka ba pewu wa rubbama qala hatta yasbaw a ka ca ciden ko malikaw be dɔw kɛ sunbaga ye fo ka taa minnu ye dumuni kɛ fɛ fo ka t'u fa رواه الترمذي وقال حديث حسن من حديثا حجتني حديثنا دلتني حديثا لني حديث الله فلندو ni hadisa Allah fulendo anko bonda yenye ko sabade fo ko folo o bena sarahula o braji sabatileno niye mo ka suntige ko fulanna e sunnendo dumunu kelawu ye dumunu kay koro kito ka sunna baraji min bo ola hadisa min nana ola hujatala hadisa illa fuleno sabana wani anas radiyallahu anhu kadisa min anas malaka je kabwama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila sa'd ibn ubadata radiyallahu anhu ko ciden na sa'd ibn ubadata malaka je kabwama faja bi qubuji wa jayti ani ewa buru na ciden ma ani tulu fa kala ayedumuni ke summa khala nabi sallallahu alaihi wasallam wa kofi nabi nyuma ko wala ka tanuna kishibaka aftara indakum saimun akosum bagaw ka suntige awfe wa kala ta'amakum la abrar mu'minu ya ka dumuni muddu wa sallati alaykum al malaikatu malikaw yaddu kawiye rawahu abu dawud bi sanadin sahih abu dawud yennimbo ni sanadu min kani waftara indakum saimuna donc ni fana ye fasamanta mindi ni sumbaga ye dumuni ke mogo min fe malikaw be duwawu kiye donc nan do nasarahu la sarahu babu fadl man fatara saima wa fadl as-saim alladhi yukalu indahu wa du'a li akili limakul indahu huwa akhiru ma jakarahu al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitab riyad salihin fima yata'allaqu bisiyam min bonda min fulani nye muallifu ala kanema ko munum be dilo sunna u bonda labande fulani nye wazalika wa sababu yemunye anna min ni'amatillahi subhanahu wa ta'ala la ibadihi abe ala kanema ula masami seniyalendo ayen nema mununka ka jonka ansara lahum ta'awun lil birri wat taqwa ala ya kamma sariyaye an kan yugunde me bato de la ani alla nyasranyo abe ala kan nema wala masami seniyalendo korota lendo aka jonka ala kan nema dode do aka jonka naye akamma sariya an kan yugunde me hera kola min yebbato ani hera koy al birru wat taqwa doni ke ban ko no farala nyon kan ni togola al birru beke kanyamari kaunke an kan yugun deme ala kanyamaru kaunke lila
taqwa beke an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ala ka haramu kow to ye haramu kow toli la donc a b'o o ɲɔgɔn dɛmɛ la hɛrɛw la ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala ɲɛ siranya kan a b'o kɔnɔ o min jalika taftiru shayim a b'o kɔnɔ ka sunbaga ka sun tigɛ ye ka sun tigɛ di sunbaga ma ɲɔgɔn dɛmɛ de don ala bato kan ani hɛrɛ kow kan lianna shayiman ma'muru bi an yuftira parce que sunbaga a ɲamarilen de don ni sun tigɛ wagati sera a ka min a ka sun tigɛ wa an yu'ajjila li fitra a ɲamarilen do fana ni tile binna dɔrɔn a ka sun tigɛ in teliya k'a kɛ fa ija uyina ala haja ni mɔgɔ min ye sunbaga in dɛmɛ nin ka sun in tigɛli la fa huwa min ni'matillahi azza wa jalla o ye ala ka nɛɛma de ye masa min ka bon a kɔrɔtalen do o de haja qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nin de kosɔn nabi ɲuman ko ala ka tanu n'a kisi b'a kan man fattara shayima ni mɔgɔ min ye suntigɛ di sunbaga ma a y'a ka sun tigɛ n'a ye falahu mislu ajrihi a ka sara in ɲɔgɔnna bɛ k'i ye ale bɛ baraji sɔrɔ a ka sun na a ka sun baraji ɲɔgɔnna bɛ di e fana ma khayr an yanqusa min ajri sa'imi shay'un ka sɔrɔ sunbaga in yɛrɛ ka sara ala tɛ foyi nagasi o la dɛ mais a b'a ɲɔgɔnna de ta ka di e fana ma واختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من فطر شائما دونك بغو ينيغو سوسو تيرين كا كومال لا نيني لا ني مومي ني سومبغا كا سونتيغي فقيل ان المرادا من فطره على ادنى ما يفطر به شائم ولو بالتمرات دونك بغو كو حديث لا نيني موني ني مومي ني فندي سومبغا مادرو سومبي تيغني ميني hari na kera tamaro de hari tamaro kelende ni ya di mugoma pour aka dusun ka tige do ko hadisa la nyini yode hari na kera tamaro kelende no dirama baraji mbe soro wa qala badul ulama don ke bawo do ko al murad bi taftiri an yusbihu do ko sumbaga ka sun tigeli ye munye ko yi ka dumuni de dama ka dumuni ke fo kafa aka dumuni kere fo kafa ko de ore ya ka suntige yanna haja huwa alladhi yanfa'u sha'ima tula laylihi ko ode be pasko de be sumbaga nafa aka su to bela na ya kono fa suntige wakati oba we aw annafa su to bela kata wa rubbama yastaqina bihi an suhuri akacha yere adon obeshe ka wasaka bo suhuru direma na ya kono fa suntige wakati walakin ma ibnu shamin rahimahullah ako jahira li hadith anna li insani jafatara saima walau bi tamratin wahidat fa inna lahu misl ajrihi ako hadisain ka kenemalana ka jahiru fo chogobe minira ni mugo minye sumbaga ka suntige hari na kera tamaro kelende ibaka baraji nyuguna so hari saynyere jahiru be ninde ira ولهذا نند كوسو ينبغي للإنسان أكاك هذا مدني أن يحرص لا تفسير الصوم لا تفسير الصوام أكاك هذا مدني يكتليا كقرطو كتا سنبغو كسون تجلما المستطاع بقدر المستطاع يشيكو هكلا أكاك هذا مدني يكتليا كتا سنبغو سون تجلما نيكا شيكو هكي لا شيما ما حاجة السائمين وفقرهم كما منا نا يسر سنبغو حتى جلم بسنتغي ما أني نا يسر فانتون ديرو أو حاجتهم لكونهم ليس في بيوتهم من يقوم بتجهيز الفطور لهم وبنا يسر حاجهم بسنتغي دينا parce que mogotu bolo kaso kono min be suntige labbe wiye o ma asbaha zalika anin nunu na nyugonaw wala akaka hadamadon ka korto katani mbara suguma donc nunu an kanu ya garuya hera fulede hadamaden kana hera ko ya garuya wodi ato bunu semini ko akaka hadamadon ka korto katani ko suguma de e kasumbago kasuntige ise ko hakke ni ese ko ye nono de kanana ni soko ye tamaro de ka duma ni soko ye dumune de ka duma ise ko ye minye
alhamdulillah munasaba ni hadisaw fo ibena sun tenen summa ambolo mogo do be fana u jora ni suntige u doye tene o tena la misala misaw budi sumbagama har bi do fana ye boso di sumbaga ma ku suntige nayi amba jigi amba nyine ala fe u kado ni hadisaw kono ala ka baraji duma hera ko wodi ato ciden ko mogo mo fengo fenye baraji nyine ni hera de mogo kana o ya garu ya de ni o koni ngani ya dro ya decision ta kede parce que ni hera ya garu ya dro shaytan be dode ka ya garu ya bolo kata ube kanna taw do na tere ka dusukun kono kanani haklina doye ube hadamaden shaytan dobe doyi koro ebe ninke munaiti yere lafiya ba ebe ninde ke ebe ninde sani ka kenni e wanninye eska nindo yoroti bolo yorowere ibe bo min kala mo bi boy kan yumanna wodi yato ni alabe hera fo qur'ana kono na ma fo sari'u ila maghfira ba fo wasabiqu ila al maghfira ubi abafo wa fi jalika falyatanafasul mutanafisun yoro dola ba fo ayateliya katabara la bara munum be ke sababu alabe ya fauma yoro dola ba fo ayen nyugonda kata hera ko baraw kelima bara munum be ke sababu alabe ya fauma ayateliya kan nyugonda kata janna surulima yoro dola ba fo wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna nunu na nyugonda mbago ayen nyugonda nunu dela ni ala ya arjanna nema fo na ye hera ko fo abafo kateliya de o kateliya nuko hadamare nibe do kola ke akelini hakliye kanateliya ka do kola o ye jinya kode nibe do wulula nyanyini ika keni hakliye me fengo fenye baraji koni hera kode onganya nani masebi yelo ake kana ya garuya ni ya garuya dro shaytan be do hadamare shaytan ube ewa jinna shaytan ube do ila ka boy bolo wodi ato hadisa ni ciden ko ni Abdullah ibn Umar ya fo ciden ka hadisa laban ija asbahta fala tantazir masa wa ija amsayta fala tantazir sabah ni hada madem ba fe ka hera minke kala batuni lagara nyini minke ni dugu jera iye lagara nyini ni hera min ngani akede kamna wula fela kono de e taru sani wula fela kana komi be do ala ni ye wula fela de ye ba fe ka hera ko minke kana sogoma damma kono de o hera inke sinya kele sani sogoma dugu ka je ibe chogo mi tado la halam min bena itado wala nin kuna nyuguna ka teliya katuma arabu alhamdulillah an yira ka jamana kono mo munum beta saudiya haramu fulayina uben nunu na nyuguna wuye nuna na ubula dege haramu fulafule tenen su alamisa su tile saba su ube ewa dilan dode pense aran ku fo ku kasumba ko sumtige tene alamisa nu be taliya katama nan ka mo do tara u fe nu yoye u fana nu nana u ba ladege ko ye hera de an ka nyu ladege ulu lade ko ye hera ko de kamo ka sumtige ka taliya kata ko nyuma un kelena haramu dun ke u be nunu ke bal do be ni sungalo yere de nana mo ka sumtige baraji kama u be otelu mu mede loye otelu mu me u ba loye awa fokata sungalo teme ni mogo nana ka dumune ke otolin kono akana wori minala ne ya besa kalo mume mogo boke do della ka baro bonye ndale mbala kulu tara le setigi utala rumurala utara otoli dola tumamu ye dumune ke ka bapew ukube wori sara ko ay nin sara lende do kalo mume abe sara lende do ewa ko ale bola ko ka tonyo ma muembe ulube ewa ko emaninye an fana sebe an fana ye nan taranka jamana kun har nan tise kan ni na nyogona ke fajiri an be se ka joni mogo do ka buruye ewa ani fana fula nan kana sagi kana dumune ke ya tuguni sebe awunye akwale min fon minye unale ale fana bulanjeri tigi min ba kerefe atara foye akos kalo mume sungalo kalo mume ni mogo nana buruta adama
ni kalo sara kontu be ni ce ne ba be sara wala nunu ni heraw ye an ka teliya kan nunun ke an ka keliya nyugo na nunun de la hera ko kana nyugo an aya garo ya ngan ya dro ake aha كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما رواه البخاري. كتاب الاعتكاف نية فيهم فرالين يغو حديثو فرالين يغو نكا حديثا منون بي اعتكافو نوبا أكوفو. باب الاعتكاف في رمضان نية بوندا كا اعتكافو كي سنغلو كنو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان متفق عليه. كرسم من عبد الله بن عمر ملك جكبو فلا بما أكو على كتيرن تنكرا كو أبي اعتكافو كي سنغلو طلبنا ني حديث بواري مسلم بن حديثين. وأن عائشة رضي الله عنها كرسم من عائشة ملك جكبو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعد متفق عليه. كرسمنا أنبا عائشة ما أكون نبي ما ألك ترونا كشباكا سنغلو طلبا تشيدن تنبي اعتكافوك فو ألك تافات وقتمي وكفة تشيدن كفرموسو اعتكافوك تشيدن كمسيري لا تشيدن كفة مغارن مسلم بن حديثين. وأن أبي هريرة رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جيكابواما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. ko sungalo ciren tumbe tile tanke itikafu. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. تمام سامي نيتيرن فاتورا سامي كونو ciren ya osa ayetile muwade ke itikafula. رواه البخاري حديث يمبو الصره والاتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. اتكاف يمونye kato misidi kono alabato kama masamin ka bakuru talenu وهو مشروع في العشر الأواخر من رمضان. اتكاف يسريه سنغلو طلبا كايتكافو كيساريادو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأول بس تشيدي فلولا تشيدن تنبي سنغلو تنفلو أتنبي اتكافو كيودلا ثم اعتكف العشر الأوسط وكفي تنشمانشي أي اتكافو كيوفنالا يتحرى ليلة القدر نتشيدن باكي كالليل القدر يني. ثم قيل له وكوفي وكوتشيدما إنها في الأسر الأواخر إباك كالليت القدر من يني أبي طلبان دلا فصار يعتكف الأسر الأواخر من رمضان بوتشيد اللبنسا أبي سنغلو طلبا أبوك إتكافوه. وبهذا عرفنا أنه لا يشرع الإتكاف في غير رمضان. Mnusemino konni irana kafo itikafu te sareyaye sungalo tanala.
وأنما ذكره بعض العلماء دون كبغو دوي من فو من أنه ينبغي للإنسان إذا قصد المسجد أن ينوي الاعتكافا مدة مكسه فيه قول لا دليل عليه أقول مغو دوبي من فو كوني مغو ني نانا مسيري كونو ني دونا مسيري كونو ني بي حكني منك مسيري كونو كوي كان نانيا اعتكافوه أقول يكما دليل تعالى كافو مغو دونتو مسيري كونو ibe siga hakke min ke misiri kono niya ngania kake itikafue abeke itikafue ako delilato okumala fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiyyu malaka taruna kishibaka lam yusharrihu li ummatihi la bi qawlihi wala bi fi'lihi kide mo ke sariya ya kan mantonye amma ke sariya akan mantonye naka kuma kai amma ke sariya ya kan mantonye naka ke wale yani lam yaqulu lin-nas kide ma fo mugoma ija daghalitum lil-masjida fa'anu al-itikafa fihi kide ma fo mugoye naw donna misiri kono aya ngania itikafula fi ayi waqti naw donna misiri kono aka dole misiri kono aya ngania kake itikafue kide mo fo mugoye ولم يكن يفعل ذلك هو بنفسه كيدن يرتونتن نكفنا نادون مسيري كونو وقت كانغانيا ايرم اكاكي تكافوي كيدن تونتوكي وانما كان يعتكف في الاسر الاواخر وكيدن تمبي اتكافوكي طلباندلا تحريا ليله القدر نابل ليله القدر ني بو ني وسمينو كو اتكافو تي شريعه ni sungalote doni ke bawo dobo oka ko itikafu sunna ye sungalo de mais ni sungalo te atikko mi sunna na nyini nendo fe kika itikafu ke mais adagara ika itikafu ke minte sungalo adagara itikafu ke hari ni sungalo te mais sunna de te ko mi sungalo ta ni mo mi nya dafale katile hakke dota minte sungalo ni alay nin ko nyana wanko dafalente be meni mo mi nyake o itikafu kake misiri kono kake misiri kono obi ka hari ni sungalote mana itikafu be daga hari ni sungalote me ka itikafu ke ko sunna sungalote ro usemenu kamboma suno do bolo uko itikafu be se kake kalo worela minte sungalo me sunna koni minye itikafu la tiren ka sunna oye sungalo talabane sungalo be itikafuke wa inma kana yatakifu li asr al awakhir tahriya laylat al qadr wa li hada yanbaghi lil mu'takif ninde kosa kaka itikafu moy an yastaqilla bi taati ni donna itikafula ikiyere sugulani munye bato eka iki yere ke bato kala kele iki yere istikhlalu iki yere di bato dema min salati kum salli wa qira'atul qur'an ani qur'ana kala wa zikri ani ala kusuma ni hadamadi donna itikafu mugo ika nimbaraw de kika barai bato hatta talimul ilm qala al ulama لا ينبغي للمؤتكف أن يستقل بتعليم العلم هركا مغولا كلا دونك بغاو يا يرا كوني مغو من بي اتكافولا هر اكنا اي يركي مغو كلا بغاي كمغولا كلا هري كنا ايوا اي يربلا ولا كاكي مغو كلا نانا كمغولا كلا كيتو اتكافولا بل يقبل على العبادات القاسة ibinye si bato kerekele undema bato munun kerekerani itikafuye doni kaba doko de harika itikafula kamogo lakala kadersu di mogo maumanka ke ikire sugulani bato munun kerekerani itikafuye لأنها جمل مخصوص لإبادة القاسة parce que itikafu fule wakati kerekerelendo fule ni fule ka wakati kerekerelendo de ta bato kerekerelendo kama sungalo talaba ni donna itikafula idonna ni munye
ala bato salli qur'ana kala jikiru iddo nani ninde donc iki yere sogolani ulu yede o de kawsa hare kafo ebe mogo lakala kito itikafula yere sogolani bato kerkere lewne bali hare sungalo fule sungalo yere mume adonna imamuna maliki nunu ni sungalo donna fo kata bo be dersu jode ka sungalo beke qur'ana kala de ka ewa mogola doniya mogola kala dersun ube ulu jode ka sungalo beke ka nyesi qur'ana kalande ma salafu tumbode ke talimu be ba be jo ka dersu be jo ku nyesi qur'ana kalandro ma ani nafila sallu wala itikafu mogo yiki yere sugulani bato ye salli qur'ana kala jikru o de kausa wala yazuzu lil mu'takif an yakhruja min al masjid illa lima la budda minhu ate daga itikafu mogo yikabo misiri kono fo komi na tenya fo yikabo ni oteni be misiri kono itikafu ikana bo kanya kuna laysa indahum man yati lahu bit'ami wasarab comme eye mogo yeddo na itikafu la mogo ti bolo min benani e wajiye kadima suntige wakati ube sugurido wakati mogoti bolo min be jisoli kana dima mogoti bolo min be nani ka dumuniye ebe itikafula mogoti bolo min be nani jiye ife mogoti bolo min be nani dumuniye ife fa yakhruju li ya'kula wa yashraba ebe bo misiri kono puri kata dumuni ke ube kami aw yahtaju ila al-khuruj li qada'i hajati ube ni hatagira foi ka bo misiri la kata ka haju doke misali la ebe misiri min kono nyegente ni nyegen ko nani ma foi ka bo misiri kono katake yorore de katake ka soko na ni misiri kasuru ibe se ka boni oye aw yuhtaju ila al-khuruj min ajli qusl li janabati huma asbaha jalika ube hatagira ka bo misiri kono pour ikata janaba ko na nyono ebe itikafula ew ishinu gora sufila de da ishi gora de la wajibori la janaba be ko be ateko me nyegente misiri kono ni ebe koye foyi kabbo misiri kono kata janaba ko de ebe bo kata janaba ko aw yuhtaju lil khuruj li kawnihi fi masjid khayr jami fa yajhabu ila al jumu'ati ebe misiri min kono ye itikafu ke misiri min kono jumate salla kono no ni juma wakati nana juma do foyi ka bo o misiri kono de juma be salli misiri min kono kata itikafu mogo be boni ninye kata juma salli donc o de yato doni ke ba ko ni be itikafu ke misiri min kono anyuma ka ke misiri juma be salli misiri min kono pour kana hatake bolila kata juma salli misiri warela parce que la budda ni be ni itikafu ke misiri kono ni juma te salla kono juma do foyi ka bode juma be salli ro mi kata juma salli obika al muhimmu yamunya anna al itikafa anna al mu'takifa la yakhruju min al masjid la nyine yamunye doro itikafu mogo itebo misiri kono illa li shay la budda lahu min sar'a aw tabwa fo komi foyi ka ke de sariya la ube komi foyi ka ke hada maden dan chogola sariya tay munye janaba ko sariya tay janaba ko yi janaba yi soro foyi ka boye sariya ika saliji de tinyana saliji tila saliji tayurote misiri kono foyi kata saliji ka so kono ye sariya ibe bo taba bana kuta de nani ma nyegente misiri kono ibe bo sugunere nani na nyegente misiri kono taba ibe bo ube dumuni dila de ti bolo misiri kono ibe bo kata dumuni ke ube ji dila de ti bolo misiri ni be mo mi wakati ibe bo kata mi donc itikafu mogo ibe boni nin darurawiye wa kaka kake misiri kono fana misiri mi juma be salla kono bo me hadisa dobena la itikafa illa fi salasati masajid peut-être ambe itikafu bondala peut-être hadisa inana ube kumana na kasarahula hadisa min bena ko itikafu teke fo misiri saba maka misiri ani ewa chiden ka misiri ani Baitul Maqdis
ko itikafu teke misiri kono fo ni misiri saba do kuma nan ni hadisa sanaduka o konni hari hadisa in sanadu sahara Abdul Muhsin Abadi uya nyinin kan nin kesola konni hadisa tumami anana hadisa in sarahula ako hari ni hadisa in sahara la itikafal kamilu au itikaful fadil itikafu dafalen te soro itikafu be mbaraji dafalen ko teme itikafu ka itikafu beka wote soro itikafu sila foni itikafu minkera misiri sabayin kono ube itikafu mi pasamanja bala kateme itikafu to beka woyede ni itikafu minkera misiri sabayin kono ako sino kafu hadisa illa nyine itikafu teke misiri sikono fo misiri sabayin ako sahalente ala yere ko qur'ana kono ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد ala ko kana kam muso jenyogonya kato itikafula misiru kono jamu deni misiru kono wala itikafu beke misiri be kono me juma be sallim misiri min kono kay itikafu ko kono ode kanyi kateme misiru to fanaka puru juma do yikana bo summa innahu kufa ينبغي للمؤتكف إذا جاءه أحد يريد أن يسأله بالكلام اللغوي لا بكلام اللغوي الذي لا فائدة منه أن يقول له يا أخي أنا مؤتكف إما أن تؤينني على تاتي وإلا فابعد عني نسمين كوني مغمين بإتكافولا mogodo nana ko abi sugulani kuma ufole ni baro fole baro mununye nafatula kuma lankolon faidate kuma mununa kito itikafula ni mogomin nana ko abi ibaro nyogonya ka kuma lankolon fo ube faidate kuma munuma afwa tigiye ika kombali make nebe itikafu de la mbe ni bin deme batola ala batola ndeme ala batola nintin deme ala batola ima bonna wallahu ta'ala la yastahi min al-haqq ala temalo yakatinya fo mo yede donc e fana kana malo yakatinya fo nintiga kana na ika itikafu tinya e bolo ba kana na abraje na gasi bolo tinya de foi wa mal julusul yashiru inda al-mu'takif amma ni mo mi yeshigili fitini de ke itikafu tigife والتحدث يشير إليه أنك برو منون كان نغو برو جانته فهذا لا بأس به ونحن نغنى باسي تالا نمغنى أنا إفه أما شغلي جانيا إفه شغلي منك سرو وقت منك سرو أو أيك كما منو فكما منو فنكان نغو كما منو منجا كما منو كسرو ونحن نغنى itikafu mo ino ko itikafu mo ko ke bashi tola لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل نساءه وهو معتكف فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه parce que tiden tumba ka furmuso kumbe kato itikafula aka furmuso dobe na fo nuna na fo itikafula abu kumbe tiden be baroke kato mawlu fana be baroke kata tiden ma tiden tumbo ke sallallahu alaihi wasallam basi hadisa donana dondola amba safiya ka hadisa be abe bukhari muslim kono amba safiya adalla kana tiden ma itikafula ka tiden to itikafula kana tiden fo ani tiden ye baroke doni tumami ako ale ba fe kata ka sokono abole tiden bora no fe ka bilasira bonni mugo nani fo ya bilasira nabe fara ate jo doni wa ka kuma do fo nabe fara bo tiden no an ba safiya jora sira kono nana sanu ka fara ka foli de nyogoma puru nin kata ka sokono nin kasa kana misirla madinan ka kamalen fulana na ka ciden annamba ciden nyabe ciden amba safiyatu jolena utumbe na ni sira inye tumamu yo fula yedru ye sira fara manna ciden ka bonya koso ciden yere na ka furmuso jole awun kana bo u kerefe ambe se ku ka kuma dome o manka ke u ye sira fara
ciden fana kuma ako ala irisili kuma ayena na kasira akana sira furade ayena na kasira akana kasira fura mfurumuso safiyatu dedo mfurumuso safiyatu dedo marinan kamalen fulayin ko subhanallah uko cide amma shikaila wote amma shikal akwai ako shetane be bole hada maden fari kolo kono komi joli be bola kono cogomen insirana shetane kana fendo de bila akaddu sukun kono